Hadiratmu di setiap langkahku, engkau memimpinku di sepanjang hidupku. Yesus, ku mau menyembahmu seumur hidupku. Engkaulah Tuhan Tuhanku, selama-lamanya besar kuasamu, sungguh hebat kasihmu. Ya sonong tatuong om sonong tadaw sabat kumadati din sanan atau kapag tilombusom kano misis atau kadisong sambayang. Kinarahingan sundu iswang kerajaan sorga konsi kau dot sadopon diti nogi tadaw sabat tabay no insan podo kanu ya hadat kapag yampay kagu iswang kay sisaan dat minsingilo diti boros-boros no. Konsi kau tu alumisat kendalanan datalun om gi piramutan gisom dot pasinon dot titit panambarasan am kay sisan dahay dot atong nabayno. Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya osanong tadaw sabat kumadati din sanan. Puji Tuhan tu rumasam dabay no. Dam ay ilan latino mituong tamod na diteno nga molong tolong di tang kisus satok kom alasu ti pumadi ti dondo. Agaya nagi pangusikahan to ko dat kumakinarahingan tu tatuang dabay no kasuang to kono ti tadaw sabat tumbayaan ako dat ato kono kandad dat numaaw de suwab lobi pandad hitih tu ay timungan tay ko pitimungan dat kumonsan nagit ipohoron maya dat tadaw sabat. Tatuang dabay no pukul jam kasiam hapadam 3 menit kai toko jam kasiam turu na hapadam 3 menit dat ano rumasam ya. Tulo na pa panambarasan dati tatuang kabay no sabat iti tumagwang kagangahan kausinan. To kom alumisilat tuluh da panambarasan dati. Ayat na pod numan paimpahay ti panambarasan to ko nga isuang dat 1 Samuel buk kahapadam turu ayat kahapadam ayat 4 na hapadam 5 gisom 4 na hapadam turu. 1 Samuel hapadam turu ayat ke-4 na hapadam 5 nga Daud minoboros kumat tulun Filistin idi rumikot kodoho miampai dangol omnogi tandus ay pedang gayang bola pedang lagi tombak dan lembing misuai tiga di kemenda tombak kom lembing tombak i matu gadi hit i panumbak kasawit la tombakin lagi lembing ngono padi reti dusun nilam tandus sepola nga iyo ho na po rumikot ako dia miampai ngaran da kinarahingan mantadet tinimungan da Israel di sahapon nudi ayat ke-4 na padamonom tadaw na giti nga kinarahingan na po papatahak dia
kumadoho ilongonku iho napa nga mangala aku dia putul kuna liaunu inatulunu mantad tinanu tadaw nagibayno nga patakon kuna tinanu mayatnu tonga tiagak nogi inatinimungan dat saujor Filistin kuma tombolog giloh di songin tulud nagi dupot moy paimpulih na pamagunan nga kaylo dot Israel na nga haro kinarahingan. Ayat ko 4 na padam turo. Nagi ainsanan na patit pananud da kinarahingan nga kaylo da kinarahingan na pohom manalamat okon ko miyampait gayang okon nagi ko miyampait tandus tu longon da kinarahingan ilongon da kinarahingan iti pisangadan isiyo nagi kadaw papatahak do kayo iswang do longon dahay ilo na lasimbar Daud sayra dat tinumagwang di Goliat oni ba dat karay ti Goliat hinggod na ilaan dati dat ay sayra no pod minisap i Daud i Goliat nga inapohi kinalan di Goliat nga napasuhaturas iti diad nugyat ti diati dahi kadidan malayo nudid dusun pamurasan otopot ti kapio dat ay harohit o kita tangawlun tulun na tangagayo doon nga pasuhatulu pamurasan ti dia inapahi tulun ni di nga memang gat angagayo no kakitanan tumano da po dat ay kaintalangan da tanga tambalut sayra na po dat inapahi kinalan dat nawayaan di Goliat maya di Daud nga ang pasuhit ti dia pamurasan hiri na din intano don dat sayra na po di tumagwang yala di tulun-tulun da tangagayo iri no di hit makan bukal lasitik kiri bo nugyat ali-ali kadilo sling katyo di popintawasan da tilo mano no potawasan tilo iri na din intano don na sumap tay kasumangod da po yala di tulun tangagayom san tawas di tilo sadu po hom ontok no jadi ino po di tangawlun dat nang pasuharabas ang kita hindi pangkaji nga tidak semestinya dat Goliat tu sayra no po nahala Goliat nga ino po di hit manta ka no po lasitik lah ino po di lasitik hindi nga iri na dit iwakan dit gunoon di tulun da Israel at sumap itulun da tanggayo lasitik nugyatin mumbalo ko yung kapit mangyatim suway na kantari o kani kay ti di lasitik tomon bubuong o pitolongon na tilo ino pa inarangaw-rangaw ko pasalit tilo kapasuhi dat bosi daram-daram na ba pasuhi daw lagi na ditit tangkurak katulo puji Tuhan nga yodih dala ko mo yun nilat ayat dati tatuang gabay no
nga dati no pod pono kisango diti dondo nga iti kausinan. Man to kono di potopiko iti kausinan. Tumuguang to ko ditit kanta kandot Goliat to kausinan. Iti no dati ti taguangan dat timpo dondo. Agumo ipagilitan dati dot kataguang itit ailanam pengkukuro kasunsudan itit kausinan. Ikamoyan dati milad agawon aga ailalanam pengkukuro. Nga nakaw mo may kakitangan awam did nakanay kagajid hatos diwago. O pengkukuro na ditit karaja sendiri pakaraja di UTM. Oy, gatanggo gatad doon nakabolid sa 1 liter petrol lagi. Hitinopod po nang inangohom harati butulot yati 5 ringgit petrol. Nakabolid sa kilo. Gatanggo gata kabolid 2 kilo gataam kabolid nag isang butulot petrol lahit. Jadi yati no pati nga kataguang to kati Goliat dot kausinan. Timpo bayno. Ailanam pa yung kukurohot ay katutukan natin suwab dino. Minggu torikot, tulan torikot. Hara naging mangku dat yati na patimpo patilang gusto ko kaposyon nga milom mangigit dit kanta-kando katampurasi. Ayah. Suman sala na matilat. Page Dusun Ministry. Hey. Sakira na pod iyati timpo dondo, dadamo toko da tumoguang iti kausinan dat tisom tiso, tay ko isuang da keluarga, nga oray tanda hitid, harap piro-piro horalan, dot it numan talango, moy dad paharod panguhup, tay ko isoot pangitanan, muntok dati karait do kausinan. Sayra no podat ay nintalangan kulo nga apurimanan ko diho nga ay so ikaw mo dati ay say pakar dati ti pasala kausinan mo. Karait ko na dit miyagal ko kumbalo ko ikaw pisarita tambalut. Yeah, siyo. Kumbalo ko kapiboro sa tambalut at right kakausinan. Gulo na po naritandahin nga numburikur. Sumo nang ilat pejam, sumoli nakagulot. YouTube bot ming karakata ay gumun ho kaboling kahangan to koti. Sumondot takantara summit itu yelo kapyo. Okay. Jadi gulo na po naritandahin siya nga numbur. 4 digit. 4 na numbur nga asususa kanu gumo ka. Kamuan pa siya di nga isok no pa tiket bobos piya nga kulong 2,000 lebih ano. Ayah. Okay. Pwing kukurohot ngan. Okay, kanto na ko okay no. Ano po nga manta ko papututo. Namutila YouTube da kita ko edit mintalong.
asa nang lain itu bay no. Mutut-putut. Nda. Ay so no ditangus nga alasu di. Oke ge. Kapia sang kura YouTube hara timput-timput tumolong. Napisok ka di latang kisus ay so na di mosas. Oke. Jadi ino pa ikaw pagulo na retanda siya nga numurikur. Kadi mo na pot tumbayan ako agu mo ipagilitan pia dati it sebagai pananod dat Seventh Day Adventist bahkan sebagai tongok wawayoan ngay tongok ketua gereja kung nagidi kay lemhar mo sitar lah dot kapomali ta kanumbur ya kadi mo na pot bo ina pohit kanu kondo di ratu-ratus nga nugya karetan di ono mo numurid di aku dia sarom nu nga it ono mo numuri nga to susah mo ti kontak idi kasya nga ina po ikaswayan dati ogumu iti tok guru tok ogumu iti sifu itong guru-guru mahaguru dot popoilohom popotandu dot iti dia numburo kontok ka may pintahak ko numburo ka nga sakira na pod tapat ka piyad milahi siyad di kailahi siyad hinggay kontak gidin numburom nakura tu masikin nakura tu masikin idi siya jackpot sakir na pod manapat ka piya hisipu hindi kailad hingay kontak kom manipu imaku kadaw siya dat maganutusin amon mo nga ay atopot iti dia konti may papintahak at number umagumo matire sayra na po no kayong punta katit page that Dusun Ministry ang painsuang adila number telepon ko diri tok gumudit WhatsApp da sumuang kagumuan nga mata da Indonesia ino pait opagot kapyo nga gumu kapyo nga karaitet iman ha kanumbur iti dia kontok kamatusyo nga ang taranang ibagay wakan na may uhat bo aminat kay iti numbur kamay uhatam ako aminatin no ba kung sikaw ang taranang ibo jadi ay irinig kaman ko dito nga siyaw lagi to kagumuan mo ti dati mamali ta kay numbur atay mangirad iya anggota gereja kaubasan kadang ipagilitan di tong ketua gereja kumbala ko yung mamating hirik kaday numbur ko kita kono di anggota gereja manulis sa tirid memang mamali na barit di mo nga insanan na pula nga papakitad iyatin pa nga kotaguang to kabaling kahangan dat kausinan Goliath kausinan nga kanag di wakon to bajuta-juta tusin dat iwalay ay haro na papimpusan dat ang tambalot tok tayaan kuno dadi ko kitad piro di wongkos itusin dat haron ni 100 kanu pa dadi sa wongkos kaginawo
nga iri no papakitan ipit kosaraw ta di nga haro no ba kaboling kahangan na kausinan ta kadidiri kaboling kahangan dat apurimanan karay ta kausinan. Jadi hiti na po nga haro piro hot ay numan paintalango. It milohan to manghup dati sakira kontok doralan dat tindalanan na kaposian kausinan dati. Aya haro pa kasari may putut-putut ki. Umbal ko pa sumaliwan sumuang kagu. Isay na ko ilad ay atanduli na piramutan. Sakira na pod kasuang kom iyon doy kasari mo kumon na po nga hiti na do ta sa nang piramutan itid iyon di. Kapagulo may na dati pondoliho kosongonuan dito insanan no pa'y kahaharan dati montok ko kinorohingan. Nuno na pa'y harad idati titahak ko kinorohingan dit olisih kumadati painsuang na tikalidasan nagi ititinan dati ikasapot mamuru-muru damagihumbot kakanakanan isuang kaposyon. Kinarahingan na po minanahak kumadati okon ko iati na po nga milod mangukup milo manimung itit titahak ko kinarahingan berkat-berkat kinarahingan nga ino pa'y karahingan ng iati na pati nga osili dot wayaan dot barakat kumat tulun da suway. Sayra na pod iati na po nga miloh toko do katumbayaan. Iri na hit mamonsad isiyo na po kinarahingan na po nga mamarakat dati. Miyampay lobi kagumo. Kosonganuan di siyo haro iso o tamodon momogunod o insanan na po'y kahaharan na idaw sumilid berkat montok dati sebagai tanak-tanak o kinorohingan. Di tadaw di bay no? Harus ang ulo na tambalutot ay isiya na pati nga naragan na korita. Ano ba sanongot nawayaan siya di kawon sa siya hibahuri karita daw jus pipe no gantian no gidit itagangaw karangahan. Ngayon na di siya di papanaho nga aramayan matu di siya korong dit ologo datuni kau gada tamburiyo yaki. Na di siya nam nasilapan nagi bakago ribo asya na intano waig asya na itunguho rupanya ino pahit tangki da waig daw nga napasu. Jadi sayra da pinapanaw daw hikarita nga asanangan to kagya korong audit ngar imangar pahit i just pipe bo. Irino did ano bo di siya pasakay to mo di pumarisan dat aramayan di korong audit ni. Nga sigag kano po hom apoy na taragang hirid mita di karita dom kapatay. Jadi ang isi ruba dohom ay bah may daun sayo asyo. May kunari umbalay nga ang kusihom iti na pamati karita nuti nga narasakan dawaig. Sayra na pod arasakan dawaig nga okilong harot okilong. Sayra na pod okilong ilo kamoyon the head nga ay inapondohi waig nga may da pirola tidit moto oil tay ka tumimbak kainsado sumaliwan. Jadi umbalan kasari tamo monsay nga sakira na pod
main nasib lah kadi do malayo. Sekira na pod osonong ngohot ait kasunsudan nilom onsay tolohodim osonong no. Nga ano po osonong nga kasunsudan nom terpaksa no manu uria sepasang kayu kangkus ya. Bah. Jadi main no di nga konsay dite no ya amati di milo umbal no di ino pa dihit waig nga sahira daman si tato nga sumumpulak sumaliwan kamano ano milati karita ano man na di sang kayuhat ti momonsay kangkus ya. Aya piradid ainsanan hirih net agat ituhot piradid ainsanan kasya may nadi kira-kirawo haray risitet minomolid supiapat ngay tokom kapatan kasari mati buluk na jadi kira-kirawo di nga 1,500 tinsanan nga ay so mati di tusin ko ti kakagus ya iri nakagoy agat ay so mati di tusin ko ti kasyo ay dia na po dabuwa kangkus ya tu sekira na po din sansagan nud ay so nga pingkukuro po aya ano dito mora nang ilat page ay agayo hakabaling kahangan ilat page DM masaalahin pon kan talo tu yelo kapi oke jadi patilambusan to na po lagi induan na din napisok kang kudis yo hom song kayuhon no mati din na ay momonsoy kakaton ni no tinggin no uriason ngonin do putungay loho di hom har-haro himoti dilo kira-kira kirawo biro di ai kasyom ay kareket kasari 2,000 hoy kangkus ya 2,000 pinsanan no po di hom kori kati 3,500 kasya iya di no mati nga mbal po muhot tatambalut mumbal pod moy uhot tatambalut muhot uhotan tambalut nuhom piro no pakyan nuan diolo nga poilon tiadat aiso no mati iyat ti hagatangget pakyan nuan na timpubay no nga mumbal kasari muhot la kangkus ya wah muhot ako pala tambalut kasya hiti no pati tampinay nga inapay kamuan ko nga ilok oray tandat osilih tokod pawayaan na berkat kumatulun na suway. Paingkura na ko tapurimanan. Osono ngilo ko agat. O kunan ko napad iho na po nga agat. Agatan ako. Agat mo tilo. Ilo osilih barakat. Pawayaan na barakat kumatulun na suway. Sekira na pod ino pa barakat idi nga iya katori mo to kum asanangan to ko nga sekira na pod barakat idi pawayaan kumadia montok katulun na suway hirihi agat haran na pa miagal ka iti kamilaan dati haran na pa kamilaan no nga pakayan na kinarahingan na montok katulun na suway hiri no mati ito pay doho na pa kapure mananam aga timoti miagal ka momonsay ka na kaila ka na po momonsay karita
Piro pakianuan no kad ditulun hiri agat. Dohod opurimanan. Komakianu kombalo kuid makianu. Piro di kad ditulun ay tagalin na pirih kangko. Manu po pirio nga nu kasyo ay gadi osano ngotiendo ka. Tu kapurimanan no pada gadati nga ihati no pati nga pawayaan da barakat papirion no di nga asio pa kasano nga ay osano ngotiendo ka. Mokianu ko nga harohi kaagatan nun ay kita ini saluran berkat ka. Dahiri. Pamurawan nung nga gumumu tulun mi pagkamusat murain na disyo ka. Kano kaago ko rohyan dit itong mekanik kasway pamurawan dia ka. Iso ibetit miagal ka itit badagang-dagang gitu. Pamurawan no dia nga rohyanit kumpilinon ka dihiri sampaping sekira tumamu. Pamurawan no nga kumpilin pagiagalon to ka bagiagatang ka. Ay. Kamuan pa itong pinay nga aga ti pamalat silid pawayaan na barakat tilad tapot kapiyo. Nga ino po'y pagangatan dahiti manto ko patumpaliho kumakinarahingan kasangano idi kahaharan dati painsuang na nga edit ikamilaan dati. Sayra na pod katahak to ko kumad isyo haro no kaganan do ginawa to ko dahiri. Ay mangko. Tu okon no gya ka iya sangano. Miagal ko kahaharan dati patakon ko kumakinorahingan. Iti walay patahakon ko kumakinorahingan. Iti business ko patahakon ko kumakinorahingan. Kinorahingan ng mangatur isi kailom nunuhi apato to pabuatan. Itanganak dati patahakon dati kumakinorahingan. Paingkuran na po pangaturan kinorahingan ng disiyan at ailan. Irine kaganan na ginawa dati dahiri. Nununo pa'y katumboyo nga nakatahak to kuno kumakinorahingan ng dang kinarahingan na Thailand haron ay kaganan dat ginawa dati. Imiagalidit ino pa'y tanggungan dati dahiri nga ay so dit kapuriman inakatahak to ko kumakinorahingan ng mantad ko pinatahak dati kumakinorahingan nununo po pangaturan disyo na Thailand. Yo pikir-kiran iya di ba diri ba? Nga tokay. Ako nimoti ka aga-agaan miagalin lo oy. Ilo nakadaot isoot ay cabaran dati. Iso kagwit o taguangan dati. Iti Goliat bodi ko kira hilo bo. Iti Goliat to right ka iti pawayaan da barakat. Ilo nga osilid iso kaguhot. Kaboling kahangan da tagayod o taguangan dati. Okon ko insanan tokod ati busat ay tumalib. Tay ko kawaya ilut pawayaan da barakat. Gumu matila. Pasaraw ko na hila kampung dilaid dat. Right ko pelayanan penginjilan. Ino paganday di gulu pohom. Asaru to ko mamanaw gakod. Sekira sumakay karita nga aragan iso nagya karitad sa kayon dilaid dat. Diri nga i-pick up. Hingga na pa kayo nun. Mimbulay namati boras-borasit walk on that haron no pada do karita hingga no po miagal haro kumpulan popirion kuno po ka tok misway matiri tampinay sayrandad otopot kapiad haro gi nga iri no hi kagatan do wayan nati icabaran no hiri ino pay boras nod ay popirion ka nga iya di asaraw dati di timpu di nga sayrat awayaan ko pihom
aga hatid opurimanan. Paingkani kadaw la isuang ke pelayanan nga hara timpu-timpu dati det ay kapuriman tokod hara no po dohot ti untuk no po kinarahinganom man kuno po ka. Nga otopot nun do kopid haro iddia agat yung matiri. Agat nga ilo na lumakiano toko dat ay kagarasan mantad kinarahingan moid iyati no pa nga asili dat pawayaan da berkat kumatulun da suway koit tokadit ay pasunsuyan da kinarahingan dat sumili barakat kumatulun da suway koit toko ilo no hat kaperluan dati dat karay tilat pawayaan da barakat kumaduo kedua lagi rohain di pukul 10 kumaduo kano pod hiti sorohon no dati dot popaguli da persapuluhan nagi manahak taka persembahan miampay kataadan nunu na di tabarid dit ay 10% persepuluhan dan 10% persembahan untuk Tuhan. Tumbayaan aku dat ay timpu dendo nga yati no pohom popatumboyo tako di batos dati kumakin rohingan. Piro piatus dipatakon dati. Sayra no pod oretan iti kamondo persepuluhan. Prinsip no pod inailaan dati nga nunu na pa'y kamayan na pendapatan, income, mangirad dati teko daramah da tulun, titungkap patulun, bantuan kerajaan nga mandati patabilangay da persepuluhan. Miampay nagi manahak taka persembahan, miampay nagi nawod otood. Ato kay mamusaraw, ato ka piakarati, do pa'yung kukuro hiti persepuluhan, do kumaraja. Ato ka piakarati. Ino pa'y nailaan dati nga hopod piatus, dong kinarahingan. Iri na itailaan dati. Kumukurahin day hopod piatus, ato ka piak kailo, kumukurahi hopod piatus, nga inapahit ailaan dati inapay hopod piatus, hindi nga pagulian dati kumakinarahingan. Haro hige gereja bermasalah ay sayrad oretan persepuluhan. Iyati sebagian anggota jemaat koiloh takon di masalah nukan da dati aku na di papaguli persepuluhan dat ay intay nga ay korikot tahilam misyon ka haro himuti ko paited digi doho no papangintangan dat iya diho boras no nga memang nga ako na dapo paguli di bo nga ay sa upaw na yan papaguli hari ralan dasway akon kahiri naggereja nga kaboras ta kana patyadim kamano pa nga memang ako na dapo paguli di nga ay so pohi paw na yan no pawayaan dat ako paguli sakirah piahdat ay atapot kapiyad ina pa ito sinidi nga salaguna nga kay kampay dahiri ina pa dia dat tugas dahiri papaguli dit dong kinarahingan
manahak na persembahan nga nakatumboyo na dati. Iya diki. Binoros no kopyo dat umbalay pagi dati dat papaguli persepuluhan persembahan. Ampuri mo na dati barakat na kinorohingan. Isa na po'y dohad kapurimanan do right ke persepuluhan. Tapat ti kapiad kaumbalo ko'y papisuay. Ipapiagal, papisuay. Pagulian no persepuluhan am amo. Sakira na pod pagulian no persepuluhan nga inapay nalu hali pian nakurangan. Inapay nalu hali pian nakurangan nga apurimananum hingga pakayaan ni ditusin. Apurimananu ailaanu dat hingga hoko ngayon di nalu no pod sayra dat pinatabilang ni persepuluhan. Iridhod apurimanan lah. Sakira na pamiagal ka 1,000 hitusin hatus sa persepuluhan nu. Ina panday siyam na hatus nga apurimananud hingga hoko ngayon hingga mano pa di damalayo nga kita nu hasil di kau ngayon di siyam na hatus. Miagal idit apurimanan dati bo. Ikanta hi kauludon beriman ta kanagid irin pa nga hara berkat ta pa bida-bida pa susuai tahakon na kinorohingan. Jadi suai ko asilih takod pawayaan dat barakat salunsug ga barakat kumatulun suai maid aulu dit ay kaindalan na kausinan dati mana dati patumboy ay persepuluhan ang persembahan munta ka kinorohingan. Kumatalu. Kumaraja. Kerja keras. Monotas sa kumaraja. Kangku ditanak kuhom. Ay duo no mati milanud wayaan iti. Papaburo kana pakapasyan nga duo no. Kapagulo sumikul. Mantad ka sikul kaindalanan no pakapasyan no nga milanuman paburuo, milanuman pasimbano, patumboyon nuno katutukan no. Sumili ka sigu, sumili ka dakutur, sumili ka nuno na pa itanga pagawai ka nuno nga mantada sikul. Umaduo. Kano pa sumikul nga kerja keras. Monopot kumaraja. Kano pa may sikulom danda tumingkod ko. May kano pa mutung. Mesti belajar kano mamutung. Belajar kano mangumo. Manumba ka sawit. Belajar kano ngai. Aminat ka na po mekanik, dondom belajar ka na mekanik. Tu agu mo itulun dat api ano kasikul nga kaya kiusin. Hinado kayo harahi harahi it sinumikul nga intan na pa kapasiyan di siyam kiharo. Dengan syarat isiyan na pa nga opori, aparu, rajin, kerja keras. Ino po isang kayaw. Ino po isang kayaw. Mga simbayan. Iko po siyan dialo nga. Iyo nakadaw di. Mayaw kayaw. Ay sa tusin kumaraja. Haratusin sampanaw. Ay elano mingga pakayaan. Ay patusin mo'y nagikaraja. Jadi kaubasan natin irin duo. Sumikul, nagi, monata sa kumaraja. Ino pa naretan dahiti nga kerja keras. Kinarahingan na po mongoy tamodon, da iya ti na po
kanu tokod mongiloh dit kaindalanan dat aponting iti. Tumanud dat ay panguludanu iswang na keluarga. Iyati na pa nga apatut tokod kayhum bapangakan nga kandati maya dat karaja dati di monopot iti lasu dati. Kumaraja toko gisombot sayra na pod kumaraja toko nga apuas sa ginaunod mantadi di binuru-buru no. Hiri na gid sayra na po kumaraja ko nga popawon sa di kaboboyuhon dat aparu dahiri. Arajin aparu kanggo yan. Hari kara ito opori. Kada pun dat oporian lah. Opori no po kada to kay may oporian. Nagi popoinggayo da pangusikahan dati kumakinarahingan. Mamagatang tokodit nunuhit binuru-buru dati. Okay, miagal na po mumusik karita. Haro ino po hi kapuasan titang mekanik nga miagal mumusik ka na po tinggin. O siap nun dari ahatas nun do opongo. Ba may si tato. Si tato oyo. One kick saja ka. Kick nga hurung. Tok opuas sa ginawa. Hoy. Sakira pakaraja to kad UTM. Mamutong bo. University Torimonore. Nga opongo nui karaja nu o kito nu nanday kopingan ay puas ginawa. Hiri hari kapuasan dati do hiri. Ino pa'y karajaan nga aulud dahiri. Aun sikaw taka kumakinarahingan ay puji Tuhan. Nakawaya ako kagud na Taliban pa kagud ti sanga daw di ba no may paid o sihatom nahatas ngay udiloh dia. Okay. Kerja keras. Detih no. Datihen clean money. Amura nga pala dati kumaraja nga ino pa itusin di nga pulang. Oborisi itusin. Amurang piatan turo do kumaraja. Monotos bagyari tiyo di bagi. Nga akan kalongan no ba? Dondo no bom gumu iti karaja dati iti kabang monomboros nga tusini monon wakan no po monon digno hom tok iri kon wanda tusin nga aya ay so nagyada ho bakat to monon digbo sayra na po monon digatulon nga alumis no po hit loyo di siya kadati oy ini suara duit ka suara duit ilan na po Columbus siya tondig di siya nga tusin nga ipitang itangara at itakong unta ka suara nga bayno no po tusin nga dondo no po ay iti nagit tulan di bahin no dat minimpu no ko may pingintong ko TikTok ato koy iya di kape pamagyadang bokon do kon wanda tusin oson nunggu kanu kon da tusin takita ko kumbalo ko na mintong git haratulun da siaran langsung TikTok. Intahan no mintong nga korikot tot 6,000 tulun. Haro no mialala ba kano mialala isay agumuano titungkap. Hiri no tok iati yan dati nga sayra no pondad sukungan to kati dia nga tok hiri no nung manahak to kondo dititungkap. Numaik nung marakahid di dati raitan na siya ngaran nga tok ondos to kung gagya nga itaw burus timpo bayno o gumu ikadaw tit skemo da timpo bayno atapot kapyo imo napot kapyo sayran pa rin umikot tihad di karuhang hiti nakasampat po skemo da minongontok dahil insan
iri na pa nga antakan da hilo ihad kinabatangan. Ulam no nay dahad diloy. O minay paghihom ba ATM. ATM. Nga maghihom mo tamo datianan dat antakan idi. Hardi ti sangulon. O harati walay pasiwaan ko ka. Ba pagambaro. Iyo binaboras siya. Pagambaro, oy alawa, rumah kayu. Gambaro suang, to alumis, to koy. Oh iti na ti ka. Pero sambulan, 500 ay sapon na po. Alawa bugya mo. Hingga ko dondo, kang kumihiti ako kutaki na balo nga. Manapat ko no po kapiho, muli ako sa dapon na bay no ka. Ato koy. Iya, di na kapi ka mo na makipipi Nga apar lumadi deposit tatu samli mo na pod ka. Deposit. Deposit. Apa din nintani walay. Nga. Hirin na ino pa'y ginaw nga makipipiyo mo. Kang kung di ka ruangom ay. Tapot ti madi kapiyo ti hoy. Kang haro ni mintalanggot. Iti dit kapiyo. O tumbayaan nga. Subo-subom o lumisi walay. Iyo di na po di kagom limono na hatusom ay. Amura. Mang amura iya mo. Nga isuang pag ginawahom. Iyo dit ay mo na po ti maditi ka. Mungkin ano di deposit. Ay mana po lah. Mungkin dat sa kirapiad amo na po titulon nga. Oporlo nakanta titulon ni titusin. Bah. Ano number account? Kakirimay hatusam limo na hopod. Kakirimay katudu na di approve nga hiri na di. Ay. Aya. Skemo ka anto ti hay ka ginawa ko. Ay. Ako ni madi ko skemo iti kang kung di karuha nga hiri na di. Oh hiyakan nga di ka. No kanid nololob na di hatusam limo na hopod. Hatok. Hiring nga pangusinan itulon. Nga may wasapay na tulon. Haro dito nga duwa tadaw ay sino korikot. Wasapay na antas yo paingandad hinggo kana di paingandad padadi haid mo intang giwalay kanto. Pitagi pakiano nga number account do pondalihan ditusin. Gisombodan do nga apa sino kaguli. Nga iri ni kamundat ay pangusinan na patulon na bayan o na ko kerja keras kakikiro. Dam kerja keras matugya muntok di siriti di nga madihit apa yung tunod ako mo yun. Jadi ino pa kamoyan dahiti nga ihati na pa kumarajad imonopot. Hinggod ino pa'y karadya dati nga ikamoyan dat ang berisi bo o pulang bersih o kon ko ituduti ko nuan dati di kausinan nga iralan da poin tapot. Tu iya din nagyay monopot ka pia miyampay pamilasuan ko kaya di kerja keras. Dat mantado ko imaganuan no. Ay. Kumbal ngay wa nga irinig angkod ay oporlo. Skemo hikaan tati nga kinda oporlo itusin lah. Isa-isa ibuya nga oporlo itusin naman kapiyagi. Okay, kalimpupusan. To 10 naman di ay. Insan hanta ka na pati nga haratutang. To ilo nga agat ti komanda tutanggi. Ino pa'y kababayuhan natin kumatitusin nga papakita piswain da agayo kasuwang takotit kagagalan tay ko kasuwang takotit kalantoy ito kadmunto ka keluarga dati.
montok kasumaliwan to komantada iti tutang ino po hi bil atari mo dati tangolo tirik ang wahig bil talipawon tay ko nununo po nga sikapan dati monompon ka akuri piang matitit miagang ko iti lotirik harono to nga duno po dari kita sambulan akuri wala ka nga sakira na pod ang 5 tulan 2 x 5 hatus agat-agat na di alay di kago hilatirik kami ni pambasamit to kori ko to bilang 500 tok agat tadi irin ni kakuan dat harana pa bil akuri piya nga tilambusan nati mo misok membayar kemuyan ko main na dati simbanayo kaboboyuhon dat pangakan-ngakan iperbelanjaan dati muntok kakausinan iyati it ongodot kapiyo makan kurang-kurangan na dati pamamali mo akan gitu it ang pagot kapiyo mimbo rasuk mo nikid minggu mo nikid tulan mo mali rasuk mumbalag yang mo di bandol umbalanad manto ko na ulud-ulud at ikororohyan dati mo'y kopyon tok idit pagaganuan dati ponopot to ko no da papabantu ga kinorahingan miyampay da kausinan dati manahak to ko batos do osilih to ko tulun da kinorahingan di osatia isuang da kausinan kalimpupusan na po nga iyati na pondahom merdeka toko sumap dot Goliat ekonomi timpo na pati dandom o insanan toko na po nga kataguang toko tit ay kabaling kahangan dat Goliat ekonomi iyo kayo iyo ho iyahay insanan to kuno po nga itinod o taguangan dati pubay no mantaditi kausinan agayo kaguho kanta kandat awayan dati isuang piad katumbayaan may toko sambayang harat kabaling kahangan da kausinan ipian de mo orikotan dahit pupaguli por 10 persembahan nga ontok nuridi ohombian ngai indedit kabaling kahangan datid ay right ka ekonomi monta ka pira-pira ho pagangatan dahiti ay so nahimila ka piya dati do pondason suway ko makiuhup takod kumakinorohingan harano po kolomokan dati right ka kausinan kohombi nga ito kondodong kinorohingan ay ano man kundo kaindalanit pagangatan da kinorohingan kumadati nga tumbayaan to ko dat iyo dihpian asaru to ko ay aratud isuanggot karay to kausinan kohombi dodong kinorohingan ngalisi na po kinorohingan kumadatim kasari-sari isiyod manahakot panguhupan asyo pisokon ni lisih daw kumadati asyo pisokon ni kahaharan na pawayaan kumadati umporikotan kumadati nga sorhon na dati iyati nga hari kadaw tamodon miyampay dat kumaraja ta monopot makiano ta kod kagarason da kinorohingan dat asili pasunsun da barakat dat kumatulun da suway patumboyoan dati santabi panuhuan da kinorohingan pahitian ta kan ti panambarasan dati tatong bay na siyaw to anaro ti madi ko pihoy nga pukul 9 hapadam turo a minute kadite no di kamono pang harot 6 minute konsikaw dat kinapagyampayan dati kanaw misisa takad iswang na sambayang
Kinurhingan di isong kerajaan sorga, kung sikaw dot tatuang baino. Insan pa kagu dot nakaimpupuseti panambarasan da tatuang diti. Hali piad haro kaboling kahangan na piramutan nga ino po hit kay sisan dahil no katilambus kasarit. Nuray tandi dahil insanan no pay hati nga katuguang itit kaboling kahangan da ekonomi da timpu do bayno. Iti nga manahak kadaw dat iso oralan di milod popotong kiad dahay kumadya. Nga sayrad nununupot ayit awayan dahay nga may nahay anuay kagarason, anuan nahay kasihatan, gisabot itinopot kaindalanon do kausinan kahaharan nga kano dahay man paburwo mientok dadi korohyan. Sumambayang hay muntakit kaumbulutan isuanggat masalah kausinan, pekerjaan, moedat hari penguhupan no kumadiolo, gisombot yolo nga kapuriman do haro lisino, ikasari menguhup, insanan ni haydat it kataguang kabalingkahangan. Ampunan nagi dosa dahay Tuhan, moed akan ko papaysadu dahay kumadia nga lobby dan ogirot am osamok dahay kumadia. Kung sikaw da tatuang kabayno, kanoy hada barihat, kasuabon na sabat na suwab, kapag yang pain na kaguhed isuangat kabaktian sabat. Pinasambayang dahay, isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw ginupagyampayan dati, hinako po, sanong tadaw sabat, isaya na kayuhot asimbayan, kapag yamong takad hitit kaswabon na suwab, pukul 9 si tanga dat kaswabon. Kung sikaw kumadi kang balutan dat piro-piro na karait da kamong da suwab, inggoh ta na po nga ay tumilambus takod magisisad isuang dat kabaktian. Hinako po, sanong sabat, salamat barehat. Rasakan hadiratmu di setiap langkahku, ku maukan memimpimu sepanjang hidupku. Yesus, ku mau menyembahmu seumur hidupku. Engkaulah Tuhan selama